Kastalatibyan! Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti responsabling anak, ipanakkel tinaganak. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Okay, adto'y ti sweldo ko. Mano daytoy? Agad bilang ma. May sad, do... Nay, kurang mat. Ay, di nakadikita na iti kasta. Bakit? Jak kiniskis sa yan day tas sweldo. Nangipanam di daduma asweldom, ha? Nangipanam? Talaga aday talang ti sweldo. Bakit? Ay, maamwak lang ang nag-chicks ka, Pedro. Ay, Unay mo tayo tasinyas mo. Patayin naksamot tayo. Di naktupay mapagsidamot iti naimas. Puro marunggay, mate. Kas kada ugdot. agreklamo ka? Kat nangina itati magatang? Ay, nakarni kumamot at ibabaw, Hoy, Pedro, amom ka din no mano itati presyo ti may sa kilo ababoy, ha? Amom? Kaya di mo padakkelan da kita matama. Nasurukan nga upatagasot. Ha? Jack maiturad ti gumatang iti karni ti baboy. Taday ito isweldom. O manaylaan nga igatang ko iti ugot ti kamuti. Nawatam! Pare, nay, anya day ta si Dam. Ay, di mo sirip-siripon na pare, kababain. Kita klaang mat. Ah, Ay sus, agin babain ka pay laang mat. ay, anya nga iti si Dam. Karni laang mat tiba ka. Ay, nanagimasan. Ramanak man paray. Ay kud, mangala ka laang pare. Kasano apumigsa ka nga agtrabaho dito'y konstruksyon, no bulbulong laang ti si Daang. Ay, nagkuripot to mat ni bakit kaw. Ibagak agumatang iti si daan may akarni baboy. Nagadumot ti sa una. Adobo ang manok ti si daan Ay! Apay nga imbarsak mo ti kutsara kanya. Manghala akla iti si daan. Si daan dagiti anak mo inton madamdamaday ta. Awang ka diti para kanyak. Siyak ti ama ti pagtaengan. Awan ti si dak. Awan tupay kanyak. Ah. Naina, ti pagtaengan. Ha? Hoy, silaw ti pagtaengan day ti kasangsangong Pedro. Jack to pay ramanan day ta si daan. Ay, unay mo tan. Iso nga impatengak day ta sa nga malukong nga adobo a manok. Tapno kabayatan ti pandangan ta. Kay... Hoy, dengganak. Dengdenggan ka mat. Anya nga rodya yung bagak. Ulit man. Kabayatan ti pandangan ta. Siya kon ti mangituloy. Ha? Kabayatan ti pandangan ta. Angot-angutan ta day ta si daan. Tapno ado ti kanan ta kat napigsata nga agtrabaho. Nalawag. Kumapsotak. Ano kastoy? Sige, rugyan tan ti mangan. Ayan niya mo tan. Agisubukan Huwag ka din. Ita. Angutan mo day ta si daan. Sige pa, hindi kag babain. Ting! Oh, mayat? Ay na, madi Kastalaeng no first time. Paghatsingan na ka. No kastama lang dararamidan kan kadya asawam. Nasaysaya at lang nga umay kamangan dito'y balayan. Tanaima sa kanayon ti si dami ditaw. Agsidsida kayo iti karnit baboy? Ay, inaldaw Ay, aya. Kastala ti biyag agsiday ti naimas kabayatan asibibiyag. Nga uray nangina. Apay, anyat pagkongkunam kada kamay. Por! Ha? At da binula na pensyon may kanitatang mau. Iso tigat-gatang may tinangina si daan may. Diyala ko man ang asawan. Ita ka pa'y ngagbabaway. Mano ti anak yun kanilitay. Idi pa'y lang ay bagbagak asan anasaya at ugali day dya babaay. Ay, darasan nyo man nga agluto tali mabisina kon. Anda pa'y trabaho inton madamdama dya construction. Makaramang ka ni Tilitson ditoy. Ay, uwan na nang. Pedro. Oy, kasarsarita ka. Dengdeng mat. Agsao ka la ka day. Ay, tarimaanak pa'y manday ti radyo. Imbaglada pagdenggak drama mo ta. Nag-text ni Paulino. Paulino? Wan. Manumanan ti kasapulan nan.
Amumlat tanan niya. Ay, Pauitan ta kano iti 20,000. No. Ay, no. Ay, urayak lang nakigtot. Pangalaan ta nga iti 20,000. Ay, kat agdiskitar ka ah. Sikat ti ama ti pagtaengan. Siyak nga ina iti pagtaengan tiing kapag damagan. Ay na, nagrigatan. Jagbalin nga ama ti pagtaengan. Ay na. Silawak laeng iti pagtaengan, Ay. Pedro. Para silaw, tapno nalawag. Ah. Sa anak a para birok iti kwarta. Para silawak laeng. Pagutanga kon nga eh. Nagadudita a pagbutangan, pare. Adda ka ako og lending ken bangko. Ha? Agkaiwara ti Bombay nga agpapautang iti 5-6. Adamot Chinese kan Taiwanese. No di mo kaya ti Bombay. Nasakitan ti ulok ngagpampanunot no niya ti Aramida. Ibagbagak lang arudan kan ka ti rumbang nga aramida. Ado ti utang ko ni ti Coop. Linding kan bangko. Nag-overdue pa yan ah. Jesus, ipapabarangay dakto pa yan. Anya? Isodyak makautang kadakwada. Ay, kasanong ti panagadal ni Paulinaw. Sapay na lang na nga anak ko. Valedictorian in the high school. Ay ket, mang panunot kan aka dagiti kabagyam a pagutangam. Ay, wala niya. Ay, mapanak man iyan dananang. Ay na, naglaing kamot at tumaymingan, anak ko. Basta umay ka, madamati pa naglutaw. Masaysay upmon samot tay adubo alutlutwa. Nanang, Aguray ka ah, tamangang kasakbay a pumanaw ka. ako ma. Umutang nga. Manayn, Pautangan dak ka din, takasapulan di apo ko yaw. asino nga po ka? Tay valedictorian, wano tay salutatorian. Di valedictorian ni Paulinaw. Ay, jay gwapo nga po ka. Wen, Anyay tayon ti kurso na? nursing nanang. Ibagam nga idiretso na iti medicine, tapno adan to doktor nga po ko. Sayang mo ti kinalaing na. Pautangan da ko na. Sige, pautangan ka, anak ko. Oh, pare. Nakautang kan. Ay, uwin. Imutang nga kaninanang ko. Kunakon kan kaket. Saan nakaapaayon tinaganak mo? Uwin na. Pare, umay ka. Ha? Papanantamanan? Adda kasar di ta abagatan. Mapanta. Ay, agpartida. Well, Ay, ay. agpartida iti adu ababoy kan baka. Isu ama panta. Uy! Kaya't ko na ita. Intang araw din. Ay, agure ka tayo nakpaitad na ito inutang ko. Tayo pauit ni misis ko iti anak may. At tayo tante kwarta ka sa pulang ti anak ta. Sige, tay pauit ko na dagos. Malang ruta da papanak. Ha? Papanam? Basta! Ala, sige! Ay, hoy! Pedro! Agsubli ka! Ay na! Ipapasta tiyag sila iti karni ti baboy. Tani, nakangingina. Ay, wala pare. Uray siyak mag. At danto pa'y sumaruno ko mga kasaran niya. Saan ka amadanagan pare? Taagdamag-damagak no asino pa iti sumarunong agkasar. Nadamadamag mo. Ibagam to kanyak ah. Yara sa asmaw. Ay ka, saan ko lang nga iyar saas pare? Ha? Ibugkaw ko pa'y kan ka. Nagadupay ti arak paray. Ay na, mapantagin no, pare. Ah, ay sige. Ay nakakaiso na libre. Nanang, saan ang nagawid ni Pedro ijay balay idi rabi eh? Nay, apay ngay, napanan na. Diyak amo ah. Tagap apuramot idi malaw. Ada ka no papanan na. Makasidsid ang amin iti karnit babaw. Uray kayat ko apagsidaan. Agim impod kami nanang. Amuyo mo't. Agis eskwela amin dagiti anak me. Unangang pagsidamot nila kay mo iti naimas ah, tapno napigsang agtrabahaw. Kasimot ni Pidraw, construction lang arudan ti trabaho na. Saan pa'y ngagsida iti naimas? Eh. Kasimay! Hoy! Bumangon kakit diditan, Pedro! Aldawan na ya. Nangaton ti singising di init. Bumangon kan. Nagtrabahon. Di na paginanaan mo. Naginanakan idi kalman. Ah. Nagmalmalam kayo nagin inom di takasaran. Ay, ano nga di balaw na ka mapanagtrabaho. Dua tuyo, kan dua kamates. Ay na, urayak lag kapsot. Ha? Agreklamo ka? E dinto tagpapaadal ka pay laeng?
Daman ko man nagkasar. Ay sus, dayta ti pagalistuam. Bumangon ka kitdeng, tanay, aldawan. Marilete. Ay, si kamot gaya, mare. Anyang hindi tagat-gatangan. Ha? Natang man. Iso lang amin ti kabailak agatangan, mare. Ayun gayam, nakitak iti Facebook. Agradwar gayaman ni Paulino iti nursing. Uwan, mare. Nagbunga matlangan ti mano atawan a sakripisyo mi kanila kay ko. Nalalaing ngamin dagiti anak kiw, Mare. Isungarod nga inkarkarigatan mi da pagadalan. Kan paglikpasan, mare. Ay katwan paggraduarin nyo ida, Mare. Isuda ti investment yo. Hello, anak. Hello, Nanang. Inton lunis ang graduation me. Ha? Inton lunisan? Kunak man no inton biyernes. Wan, Nanang. Iswasakbay ti lunes, agbiyahe kayon to ka ni Tatang. Dua kami nga umay? Wan, Nanang. Ay, sige nga, Rod. Ibagak ka ni tatang mo, anak ko. Ay na, mariribukan aklakay. Apay manin na mariribukan kan? Awan pa'y pag-manicure ko mo. Ah, Planok pa'y kumati agpakulot. ay na. Nagado a planom ket awan to pay kwarta tang agbiyahe. Anya nga tangay ti pagbado. Inka agukay-ukay Ha? Si Kamat? Agpagraduarak iti nurse nga anak ko, ukay-ukay lang ti bado. Madlaw aya nga ukay-ukay no labam ken prantiyaem. Alaki din. Inka agukay-ukay. Ay na, nakapagraduar tamot langan. Lakay. Ay na, agpa-picture tayo kanon. Bakit? Di kagsangitin Apay ngay Nanang, nagsangsangit ka matan. Ay na, naragsakak lang ang anak ko. Ta naggraduar kamot langan. Kastala ti biyag Nanang, nagadalak, di agradwarak. Ay na, anak ko. Urnusa mo na tapos turang bakit agpa-picture tayo. Ay, Paulino, anak. Amangan mo't no maibus ti film day ta kameram. Kayat ko ti ado a picture. Nanang, saan ang maibus ti film na dayto kamera? Iso nga agpapas kang agpapicture. O sige, umisam tayon ta picturean da tayon. Anya ter aramidom di ta sule. Shh! Di ka natakari. Ha? Apay aya? Anda jag sing-singir iti utang ta. Ha? Ayan na. Day chirwar. Day jaynay. Jay nakamotor. Wan. Ay sus. Ilang mga taro dan Ay, adamanan umainton madamdama. Ay na, apo. Una yan. Ay na. Apo! Sige naman. Ay na. Ay, Kasanungatan. Lakay, imbulos mo ko mga mintay dakkel nga aso. Ay, una niya. Nalalaing day jay nga agkamat. Sana nasayat ti kas diya bakit. Tiarabidin ta. Agurnong tan iti pagbayad ta. Ay Nanang, Tatang, dakkel ti sweldo kay Saudi kas nurse. Ah, Ha? abroad adagos ti papa naman akaw. Wan Tatang, tapno mabayadan tayon dagiti utang nyo a pinagadal ko. Ay, nanggag mo bakit? Ay, nanak ko, ipanakilda ka nga anak may. Ta-responsable ka nga anak. Ay na, nagsayatan ta na panunot mo day ta anak ko. Talaga nga do ti utang mi kanni tatang mo. Bayat nga gis eskwela ka. Ngam, anak, di naktuliplipatan nga pauitan ti aritos kan singsing ko Tay pure gold mo tan anak ko. Wan Nanang, Ay na, ipanakkalda ka nga anak. Ta-responsable ka, anak ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga anak, ipanakkel tinaganda. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.